hari umugoroba utuje, izuba rirenga gahoro gahoro, stade yuzuye abafana bafite inyota yo kubona intsinzi. Uyu si umukino usanzwe, ni umukino w'icyubahiro, umukino w'amateka, umukino uhuza Al Hilal muri Sudani na Tusker muri Kenya. Abafana ba Al Hilal bari mu majwi menshi bafite icyizere gikomeye. Umwe muri abo aravuga ati uyu mukino turawutsinda, si ubwa mbere turaha. Ku rundi ruhande abafana ba Tusker nabo ntibacika intege, natwe turi abacampiyoni ntitwaje hano ugutsindwa. Siyo kubwira rero ko umukino wose urangiye ndetse na build up, ndetse turagenda dukoresha cyane, dufite ibice bitandukanye cyane dukubwira. Shimira amaze gukora like, share, comment, subscribe, mukomeze muzikora kabisa, ndabakunda cyane. Tugendera ku gice cya mbere, intambara itangira, umusifuzi avuze ifiri, umukino utangira, Al Hilal ihita itangira gukina n'imbaraga ndetse imipira miremire, abakinnyi bafite fiziki ikomeye n'intambwe bashaka kwerekana bati turi abahanga. Rero Tusker rero itangira guhora ikina imipira hasi, igerageza kugenzura tempo. Umukinnyi umwe hagati aragaragaza cyane, afata umupira. Akanyamuneza ni kose rero, umufana aravuga ati umukino wa Tusker akina neza, ndamati yego ni nawe adatsinzwe. Hanyuma rero igice cya mbere, Al Hilal Tusker itangira gukina buhoro buhoro, umupira hasi, ikagenda igerageza imipira yo hasi, rero hagati mu kibuga abakinnyi bayo banayitambutsa neza. Rero hanyuma rero umufana wa Tusker nawe abagenda bamera neza cyane. Hanyuma igice cya kabiri amayeri atangira rero, hashize mu minota 20 Al Hilal irushaho gukomeza igerageza kwinjira mu izamu rya Tusker, igerageza kwirwanaho neza cyane. nako kandi iyi nkuru nayo rero amahirwe ya mbere Tusker ibona akomeye shoti rikomeye muri izamu, rero akora save ikomeye cyane. Kandi andi makuru avugwa mu mikino cyane tubabwira uko bigiye byifashe, ndetse n'imikino yindi izagenda ikurikiraho neza cyane. Yose gusa tuzagenda tubahereza kuri Toke Sport ubuzima. Rero muri za build up, iminota nyuma y'ubutansi buri hejuru cyane ko ari Al Hilal n'amashoti akomeye cyane. Rero akaba rero ari uko bigenda byifashe. Al Hilal ifite ikipe ikomeye cyane mu mashampiyona nyafurika igera kure. Nubwo tukareba tugiye no kubarebera line up se cyangwa abakinnyi babanjemo ku mpande zombi, kugira ngo duhite tubakorera n'indi nkuru ya Rena yihutirwa cyane. Hanyuma kandi ari nako line up nayo rero tubabwira ku ruhande rwa Al Hilal mu izamu babanjemo 33 Muhammad, nimero 2 Bashar, hanyuma Muhammadu kuri nimero 3, hanyuma Abubakar Abdullah nimero 4, hanyuma Petros nimero 14. Hari nako kandi 22 harimo Anjay, hanyuma 29 ni Babe Diarra, hanyuma 31 Adeonij, hanyuma 34 ni From, hanyuma 41 ni Frimpong, hanyuma nimero 9 se yankora attack akaba ari Muhammad. Akaba rero ari uko abakinnyi Al Hilal yabanjemo kabisa, irimo n'imwe itsinda rimwe na Rayon Sport. Rero mu guteza tukareba, hanyuma rero mugenzi wabo ari Tusker nawe yabanjemo mu izamu nimero 35 Obiero Nathan, hanyuma nimero 11 Teneli, hanyuma Shifoni nimero 15 Adiki Fabian nimero 13 Etiango Ndima nimero 18, hanyuma Barasa nimero 24, hanyuma Otieno nimero 18, hanyuma Teka Omenda nimero 3, hanyuma Abdul Omar nimero 13, Uchenga nimero 13, hanyuma Zimri Bauma cha Salavista. Komeza gukora like, share, comment ndetse n'ibindi byose ni kuri Toke Sport. Uzabona mu kanal kuri match yawe, mukunze gukora like, share cyane, decoder kandi press and subscribe, madam kuza kandi mugani z'ibindi cyane tuzerekana mu gihe byiza.